Hoki mai anō. Ahakoa te nui o ngā imera te kaupapa Hobson's Pledge e whakahe ana I tētahi wāri Māori ki te kaunihera o Te Awakairangi ki tae I whakae katoa. Ngā kaikaunihera ki te pōsitanga ārohe ka tū hei te tau 2025 kia tū he wāri Māori. He herenga tēnei e whai reo ai a ngai Māori ki te ito ngā mahi whakatau a Te Awakairangi ki tae. He ka haki whakamua I te oranga tonutanga o te Māori noho taone ahakoa he ko tahirau whātekau tau kua pahure, kua ea te umere. My first job was with the Ministry of Justice, or the Justice Department then. And I was told, do not bring your mumbo-jumbo into this place. Kei roto I ngā piki me ngā heke, ngā here o te hauora o te Māori ka noho tonu. Ko te kāwana me te kaunihera, mā te pōti te kōrero. And here's a question I would like to put to Council. Are you ready for the kohanga reo nation? He karanga kua rānona a pōti nei. Because the kohanga reo generation are here and we have a huge movement and a huge wave of us coming through. Now we have an opportunity to participate, to appoint, to support who's going to stand for the Māori wards, and we as iwi will support that person. But at the same time we support the Māori wards, do not forget the voice of mana whenua. I nāna hamupaka anō a Hobson's Pledge ki te aki te kāwana, ki te whakamana I te wāri Māori, mā te tāpaitanga pōti. Mai te hunga rangatahi enari mō tēnā, I nā I tai ākanohe ki te hui, ko Hobson's Pledge auare ake. This, the Don Brash Crosby Texter Playbook, Iwi Kiwi. The idea of Mr. Hobson Pledge having any say about what happens in our town is not okay. So that's why we're here. I piled more ranatahi than I should have in my car, and they were more than they wanted to be here. I nā te wairua, whakahe manawa. I hear so often that our young people are disengaged from politics because it happens in rooms like this. I didn't even know what door to come through. He kua ha tuwhera ki te āhua o mai rāno. Rheumatic fever, illnesses of poverty, housing, food insecurity. We don't need to look at the numbers because we feel it every day, we see it. Hoi no I te rānei te rāpea ka puta he hua. Obviously we haven't had our full council meeting yet, but it's going to be a unanimous vote, 12-0. That's pretty special. Do not forget the voice of mana whenua because that is who we are. He kaupapa I whai tautoko o mai nā kaitiaki Māori mai te upoko o te ika ki Te Awakairangi ātai. Tēnei Molyneux, Te Ao Marama.